ดัมมอโซมีเจเดนทีวีปานองมัวกิ้งเกกมินเจ้าบ่ฮีตุนีตังสิคาจุไลซอมนี้เลยนี้ตุนีและซอมนี้นี่ลานี่นี่ตากตังโกนากงเมดิงทูเป็นโควิด-19 นันนากาโดนาตอกิซาย US กุมพิมาลักนาtuamtuamโควิด-19 ตอกิซาย US กำสุงสเตปอขัดดินมุนกำดังสร้างนาปังเตขักตันนาตอกิซายปูทรัมไวไซซุมปันเทลเคกิกมีปีปันปีนาดิง stimulus package สุงะสุมตังหอมแค่นาอมกิดดิงจิทูปูเมชมกอนอุนปุลักแค่จิเต็งเละเทไว้ทุวันพาตันปีเกียวดิงฮีตุนีตังโกดิงทูแคมเปลโซมิปีเตดิสังนาโตวันเละใบตันปีตะเคียงกับขับซักกูได้จะมัง HR assistant job trainer Unipress USA bowling winter in คนตงะลุนดำนาลินปีโกฮีHouston School District in Fall Sung Khempeuh online bek sangkah ading cihthu taangko US Gambu pa sang district alian pen sagina ahi the Houston Independent School District in September khani giat ni changdong virtually video to sangkah na nei to swak lai ding cihthu nungka sung July somlanga ni in taangko uhi atom pen kalguk sung video classroom kinai phot ding a October somlakwa ni chang in person class akici sang phola sangkah na kipan pan ding chi hi Hibang tangko na anei na pen school district alian pen te lakpan online sangkah ding cihthu atangko nunung pen ahi California state sunga kumpi sa anglian pen ni oma tote pen Los Angeles School District le San Diego School District ahi hitayalin zong fall hun sung khempeuh online sangkah na bek nei ding cihthu nungka sungma in tangko uhi US Gambu pa School District alian pen New York City School District in ahi level in person le remote learning akici sangpholka na le in pan sangkah ci tegel thuahkom ding a kar kha sungina tom pen ni khat pan ni thum sung sangphola sangkah hamtang ding ci thu nungka sungma in tangko uhi na pangte sangkah hun to kisai ki khel na tampi oma hi manin nule pate na sep kwan hunte tampi nongkai sak ding a adiak dekin low income akici mi zongte mi vomte le Hispanic sangnaupangte ading boy na tampi piang sak ding ci thu mi pil tampi takin gen khol uhi US Gambup sunga School District alian pen gukna ahi Florida State sung Broward County School District in Zong, U.S. President Pu Trump le Florida State Governor Pu Ron DeSantis in sangte hon king nading bangza ta in han thon hima ta sele remote learning akici in pan sangka na pen full time hunbit kika sak ding hi chi in Broward County School District a Superintendent Asem sang sia pi pa Robert Wunchi in nungka sungin tangko ve hi Florida State Broward County sunga Copilian somthum la gyat oma toate laka Zomi te aten phadiak na khwate ahi le Fort Lauderdale Hollywood chi te ahi Maryland State sung Prince George County sangnapang khempeuh te zong pen Maikum February kha changdong distance learning akici in panin sangka phot ding hi chi hi Walmart sung alut khempeuh in Maituam thuahkul hamtang Walmart sung alut khempeuh in Zanhal Monday Pizing ni pan kipan Maituam thuahkul hamtang ta ding cihthu July somlanga nungka sungin tangko uhi Walmart pen US Gambup sunga muntul nga bawl oma banjwa company alian ma khat in hidan thukhun a bawl u pen thupi kisama ma hi same club pen Walmart company vai sai nan waya a om hi a Walmart le same club a om na munte somguk lenga percent bang pen Maituam thuaham tang ta ding chi thukhun a om na khwa vi ve a hi manin zuinop kisa ding hi chi in gen uhi Walmart company health ambassador akici na sep thulu thakhat bol thakua Walmart lut na kongkhaka dingsaka tonu to pa in saisung alut khempeuh Maituam athua na ding ong han thon ding hi chi hi Walmart company in US Gambup sunga anei u mun pen tunga le zathum le somnga le nga khempeuh pen ong tung ding Thanksgiving Day November somni le guk chang in kha gai ding ua na sem mi te jong sum tang hom na cash bonus pe ding chi hi part time na sem te pen dollar za le som nga pe ding in full time na sem te pen dollar zathum ta ki pe ding a vek pi ki gom million zali le somthum le get ki jang khe ding chi u hi Walmart company in na sem mi te tunga sum hom khian na cash bonus pen tuni le somni kum sungin 1.1 million jingto ta a Thanksgiving Day ai tang cash bonus pen August kha ni khat mi chang hom kheding chi thu Walmart company president le chief executive Pu John Ferner in Tuesday Zanni Pi Tiny in tangko khya hi Alabama State sung mipi khempeuh in kalni sung Maituam thuaham tang ding abesa July som leguk Thursday pan kipan July som thum le khat mi changdong kalni vilvel sung Alabama State but mum khempeuh a Maituam zat ding thukhun khat Alabama Governor PKEV in July som lalini in tangko hi banghun chang in Maituam thuaham tang ding chi thu pen PK in
again na a in kon pi a hilo mirang khat pe pe to pi gu khom sunga omkha na hi nak le Maituam thuah hamtang ding chi hi to pen indoor akici an sai sung mall sung ban leina warmer sung croger sung chi te a zat ding a hi Zanhal Monday Pizing ni pan kipan CVS Zatui Sai khempeuh Maituam thuah kulta US Gambup sunga CVS Zatui Company in sai mun tu som kim nei ua asai sung alut mi mal khempeuh in abai sa Monday Pizing ni pan kipan Maituam thuah hamtang ding chi thu nungkal laizing Thursday ni in taangko hi CVS Company aki peizo nading bai sai pu khat hi Chief Operation Officer Bu John Roberts in bangen hiam chile CVS na sem mi te in sai sung ong lut customer te lakpan Maituam thuah lo awm le han thon ding chi chang hi ding a wanong le customer te kep bizo na ding le amau chiram na ding dei sakna bek ma to hidan thukhun abol ke hi u hi chi thu to atangko na again be hi Target sai sung alut khempeuh in August ni khat ni pan kipan Maituam thuah kulta Maituam thuah ding chi thukhun akhung sai tampi lakpan target company jong ongki helta a mai kha August ni khat ni pan kipan nin thukhun ki kip sak ding chi hi US gambu pa Van Leina Retail Alien Pen Warmer le Supermarket Alien Pen Croger Company in Zong nungkal ni lai Wednesday ni in Maituam zat ding thukhun taangko wa hi Warmer te thukhun pen July som ni pan ki pan ding a Croger te thukhun pen July som ni ni pan ki pan kizang ta ding a hi Target sai sung alut khempeuh pen Maituam anei lo te khat vei bek akizang the Maituam ki pe ding a Maituam zat na ding in kongkhak te a lai swan na le loudspeaker tungton in phok sak na ki nei ding hi chi thu Target company ading to gen khwan anei spokesperson Molly Cinder in gen hi a hi zong in damlo na ahang tom to Maituam zat ding alem lo mi malte khangno moi lai na bangte kimap ding thu zong Molly Cinder in gen be hi Maituam to hamtang ding chi thukhun anei adang sai company minthang tuamtuamte khana a Apple company in mekha pekpan Maituam to ading thukhun nei hin u hi ni na Bed Bath and Beyond company in ongtung ding lai Thai Friday July som ni ali pan kipan Maituam thukhun jang ta ding hi Tumna Best Buy company in pen nungkal July som langa ni pan kipan Maituam thukhun nei hin tau hi Lina Ponzok Minthang Company Gap brand a hi Old Navy Banana Republic chi te in August kha ni khat pan kipan Maituam thukhun jang ta ding chi hi ngana Home Depot Company in pen tu ni July som ni leni pan kipan Maituam thuah ding kipan ta ding chi hi gukna Coles le Louis Company in Zanhal Pizing Monday ni pan kipan Maituam thuah ding thukhun zatna kipan khen tau hi Pu Brian Kemp in Mask Monday akici Maituam zahloh-phamawh chi thukhun zahloh na ding executive order bawl Georgia Governor Pu Brian Kemp in nungkal ni lai Wednesday ni in executive order thukhun khat bawl a banghiam chi le Georgia State sunga om county hitale khopi hitale koimun pan Maituam thuah hamtang ding chi thukhun ki bawl ke hen chi thukhun a hi Maituam thuah ding chi pen kumpi thukhun khat in ki bawl lo ding a hi zong in mikimin Maituam azat kim chat na ding nakpi takin kong han thon ma hi chi in gen hi a hi zong in Zomi tampi tak aten na Atlanta khwa a Hausa Asem P Mayor Keisha Lanes Bottoms in Atlanta khopi huam sung khempeuh om kum som pan atung sia mi pi khempeuh in Maituam thuah hamtang ding chi thukhun khat July kha ni kwani in na bol khin ta hi Governor Pu Brian Kemp in hibang thukhun abol hang Atlanta khwa house pinu in Maituam thukhun phiat twan lo ding a hi manin Pu Brian Kemp in Atlanta house pinu lawsuit thu bol a zum kong mangkong akitun lai taku hi Gamdang sangnaupangte khak tan na toy kisai pu tram vai sai zumpan phel khekik ongtung ding fall semester sungton tung online class back ka ading chi gelna anei gamdang sangnaupang khempeuh te agam wa chi aki khading chi thukhun pen July kha ni gukni in pu tram vai sai zumpi Trump administration in taangko wa tua hu hang in gen siana hagoina le lawsuit to bol na tampi te phukha a hi manin toran khak tan na te ki phel khekik ta hi chi thu July kha somleni ni Tuesday pi thai ni in taangko ki ku hi to hi manin Gamdang pan F1 le M1 visa to sangkah adinga ongpai international student camp in ongtung ding fall semester sunga online pan sangkah theina nga akici na hi a US gampan puswa kuno lo hi Gamdang sangnaupangte khak tan na to kisai lungkim lo na hang a pu Trump administration lawsuit a ball pen state somne sagi le Washington DC chi te hi a Massachusetts state pan US district court
thukhun zum pi a thukhun mang judge asem pi Alexander Barrows in hi lungdam na thu July somlali ni in taangko khya hi Covid-19 puna na in abo ahwan phadiak na state po khatte US gamsung state som thumla kwa sunga kasial in nanei positive case ki belap tek zo a tote laka Arizona state California Florida le Texas state te pen suksya phadiak u hi khana California state sung update California state sunga COVID-19 positive case vek pi ki gom pen zani changchang lakliwal tulzali le jasagi le somguk le kwa chingto ta a tote lakpan 70% bang pen kum somni le kwa pan anwai se avi ve hi chi hi abe sani sagi sungin ne khat tul kwa kim tan na anei thak kimu kheden a zani changchang zatolum vek pi ki gom tu sagi le som ko la khat om ta a ICU a china pen tu ni le gu kom ta hi stay home order thukhun omki khathai ding a omki ngelo ding kichi thailo hi chi in Los Angeles County sunga Public Health Director asem Dr. Barbara Ferro in ama mimal ngai su na thu pula hi abai sa hun sung tengin COVID-19 atam pen state khalina ki jam te pen New York hi a tuina California in ki jam te ta hi nina a Arizona state sung update Arizona state sunga nanei atam pen na pen Maricopa County sunga misite ki kepna mortgage involved te zong dimgai ta hi manin mo to akitwa ziaw thading in mo to pi sunga misiluang te ki koita chi thu Maricopa County sunga thugen kwan anei spokesperson files mostly in gen hi zatowa zong china tamlu a hi manin a hu ding in state dang pan zato na sem mi critical care le medical surgical to kisai pilna nei nurse zaguk bang samu chi thu Arizona state sung jidam na lam bai sai thunei te in pulaku hi nana ki belap jiana selwa hi manin sanghon kik ding vai lung himo na tampi piang saka siawan mi som gya le sagi in October kha ongtun masya sangte hon ki lo na ding in Arizona State Governor Pudak Dusi tunga thumna lai khak u a letma thu ngai u chi thu zong ki gen hi Governor Pudusi in August ne khat ni chang in sangte hong kik ta ding achi sa pen August som le sagi niya khinto ki ka ahi zong in bangni hong kik tak ding chi thu mai kal chiang taangko kik ding chi hi Arizona State in March ka som thumni in stay home order thukhun taangko u a to thukhun atangko lai takun na nei pen mi tul back ompan hi ahi zong in zani changchang a state bup ki gom na nei pen mi tengkhat le tu somli le tul gyat le zaguk le som gyat le thumom ta hi thumna Florida State sung update Florida State sunga zato khempeuh lakpan zato mun nga a ahwai se phadiak china te akikepna ICU lupna ong non lo chi thu AHCA akici Healthcare Administration jidam na lambai sai zum pi in taangko u hi puna na ong ki pat khiat zo Florida State sunga zani changchang pen positive case lak thumwal tu zathum le tu som gukbal omta hi John Hopkins University of Medicine website tungton in enle hang Florida State pen state kichilowa gam khat in kise hijenjen le Florida State sang a atamzo gampen gam get back omlai ding kichi thading a hi ICU lupna abe khin zato te laka zato mun nga pen Broward County sunga oma Broward County tunai te in curfew akichi jan som la khat pan jingsang nai nga chiangdong in popusok lo ding chi thukhun khongkin ta o hi Lina Texas State sung update Kopi somli la nga akipol khopna Cameron County le kopi som nga lekhat akipol khopna Hidalgo County chi tegel in puna na hanga misitek akipna inward markis sunga misilwang kitanolo a hi man in misilwang kepna ding moto golpi jangkhom u chi hi mipi lak ni wal tulzani le tu somguk wal a omna Larda kopi sunga zato khempeuh dimgai ta hi manin hotel tampi tak china kepna zato ding in azat na ding federal kumpin vai hom sak chi hi Zanni Ni khasung beka misi tulwal om Zanni Ni khasung beka COVID-19 puna na hanga asi pen tulwal tak oma mekha somni le kwa khit zo ni khasunga misi phaja atam pen ni in kicham te hi to bek thamlo Zanni sung beka US gambup aki gom na thak pen tu samguk le tu thum ki be alapa zatolum china pen Zanni Ni khasung beka mi tu somga le tul kwa tak oma atam pen report piak na chi in kicham te hi nana huk bit na le kidana zum PCDC in Zanni bangen hiam chile US gam sunga na thak report piak na pen ni dang sangin aza som tamzo tham hi chi hi Stay po khara ahu na tuamtuamte
ขัดนา pandemic EBT อากิจิสังนาปังเตอาดิงอากิไวหอม food stamp เป็นอ่างนายโลอาเซียวนายโลอีอมเจนเจนหลายและจุลัยสมทุมและขัดนี้จังดงกิเซียวเทไลจิถูกกิเทสักครั้งนี่นะ Pennsylvania State in มีปีเต hazard pay เปียกดิ่งไวหอมอัว$1 millionสมงาเสกินตาอุฮีกว่าเตนงาเทดิ่งเฮียมจีและ life sustaining industry อากิจิมีหิงเตเนกและโดนตัวกิไซอาเซียมอาจวักอบอลเต grocery store นาเซียมเตจะโตนาเซียมเต bus hall เต taxi hall เตเนกที่อากิบอนาไซและCompany คัดไปว่าอาเซียมเตจิทู Pennsylvania Governor บูทอมวูฟินตังโกฮีตัวบ้านะในท้าดอลลาร์สอมนี่และอันไว้สิอ่างเตอินมีขัดจังดอลลาร์ตุเลจันิจังอาเทดิงอากาซอมสุงกิเปดิงจีฮีบางคนสุงเต็งเฮียมจีและออกัสคาซอมและกุกนี้ปันออกตุเบอร์คาซอมนี่และลีจังดงฮีดิงฮีไอซงนี้นะฮีฮัมพัดนาตัวกิไซเทดิงทุปีมาเป็นบางเฮียมจีและนางและนางยินกิเซียวเทโลอากุมปีนซงนางเกียงdirect ตะกินงเปโลดิงนั่นเซฟนาปูนาบอสนา company in Pennsylvania State กุมปีตุงองเชลสักตอมกุลฮัมตังดิงฮีทุมนา Louisiana State สุงอมมีปีเตอาดิงอินซาพูนากิไวหอมบางดานเฮียมจีเลอเบซาขทุมสุงอินซาเปโซโลนาฮิเลอเบซาขทุมไอตังอินซาเลบันเนนาฮิเลกุมปีอินนาอมนาเลนโลเตตุงองเปียกสักดิงฮีตัวเบกทำเลยน้องไปลายดิงขทุมไอตังองกิเปียกสักลายดิงอากิกอมขกุกอินซาหูนาองกิเปดิงฮีลีนาโอคลาโฮมาสเตทสุงมีปีเตอินซงอินซับเปโซโลอินซับเลบาและเมซับยูทิลิตี้บิลเลบาในนาฮิเลโอคลาโฮมาสเตทกุมปีอินดอลลาร์ตูสมเจียงหูนาองเปดิงฮีงานาโคโลราโดสเตทกุมปีอินซงอินซับเลอินบิลเปโซโลมีปีเตปันปีนาดิงอิน$1 millionสมนี้เสกินตาฮีมีปีปันปีนาดิง stimulus package สุงสุมตังหอมเขียนนาอมกิกดิงจิทูปูมิชเมคอนโนอินปุลักมีปีตุงอันนี้เวนาสุมตังหอมเขียนนาเป็นก็ support ฮีจีอิน support จีกัมมัลจังRepublican Party ลำปันมีปีปันปีนดิ่งใบหอมนาโตกิไซทุสุนนาบิลกิกุบน้อยนามีติงคิดจังปูมิชมคอนโนอินฮิบังกัมมัลอเกนฮีหอยกษาฮียจีนาฮี Republican เตทุเนจอกนา Senate สุงRepublican Senator เตอินสุมตังหอมเขียนดิ่งคิดคิมฮีจีทูปูมิชมคอนโนอินอามาสเปนเป็นอเกนเขียนนาจงฮีอเบซาหุนินะ Republican Party member กิกาลสุมตังหอมเขียดดิ่งตอกิไซกิจุตัวโลนาและกินยานาคักตะนาตัมปีอมเงฮีตัวฮิมันิน US President ปูทรัมและ Congress สุงะ Democrats เตอินจงสุมตังหอมเขียนนาทุกิมตัวจีนาฮีมีปีปันปีนาดิ่งไวหอมนา stimulus package สุงะอันนี้เวนา direct payment อมไลตักปีดิ่งฮีจีอินกิจันตักินกิเกนจันสินเซนเทนายโลฮีห่างปูมิชมคอนโนกัมมัลอินและเมนาตัมปีเปียงสักฮีบางแห่งจีเล Democratic ลำปันอัตุกิมนาThe Heroes Act ตุงตอนอินกิมุขินตาRepublican เตขักตันนาหางอินหุ่นกิสตโตตัวฮีWe want another round of direct payments to help American families keep driving our national comeback อีกมาองดิ่งตังกิกโซนาดิ่งเดนาโต American มีปีตุงอันนี้เวนา direct payment เปียกดิ่งหอยกษาฮีเป็น Senate สุงะ Republican majority มาไกปูมิชมคอนโนกัมมาฮีอาฮิจงอินสุมตังหอมเขียดกิกดิงหอยสักนาเละทุกิมนาอมหางอินบังจะไปดิงจิเตเละกว่ามิมัลเตเบกินงะไทยดิงจิโตกิไซเกนเจนนาอมนายโลฮีอาเบซาจุไลค่าสมละขัดนี้อินปูเมชมคอนโนอินกุมขัดอินคัม$ตูสมลีนไว้เสียอันในเตตุงเบกสุมตังไปดิงจิถูเกนเงฮีตัวอเกนดันเลียนอินสุมกิหอมฮิเลซงอเมริกามีปีมีเลียนตัมปีตุงปันลุงโซนาเละลังปันนาพกไทยดิงจิถูซงมีปิลเตอินเกนโคนาเนโอฮีDemocrat เตทุเนจอกนา House สุงะเมคาสมลงานีอากิกิบสักคินซา The Heroes Act สุงเป็นบางจางไทยดิงจิเตเละกว่าเตอินงะไทยดิงจิเตกิจันตะกินกิเยลคินฮี Republican Party ลำปันอามาวทุสุนนาบิลเป็นมีปีไทยดิงอินตูกาสุงสวักสักดิงจิทูปูมิชมคอนโนอินเกนคินาตูกาสุงมาอิน Democrat เตโต Congress กิกุบนาในดิงจิฮี Republican Party ลำปันอบอลเขียดstimulus package อัทักสุงะบางแตงกิเฮลคาเทดิงจิซงตอมจิกปุลาฮี Federal กุมปินกาขัดอภิยักเบ$จะกุกเป็นขอสักดิงโมจมสกดิงจิเตจมสกดิงอหิเละ$จะกุกมากิบสักลายดิงโมอหิเกเละ$จะนิปัน$จะเลกิกาลเฮคาเทดิงจิเตกิเฮลจิฮีตัวบ้านback to work bonus อากิจีนะเซบอากวนกิกเตลุงดำโกนา bonus เปดิงจิเต payroll tax ขัดจิเตกิเฮลคาเทจิฮีpayroll tax คัดอาคิดนาเป็นการคัด paycheck สุงะองกิดอก tax ตุamtuamte บังจะเฮียมคัดกิดอกนายโลพดดิงจิฮี
payroll tax cut tulu pen US President Pu Trump kiang pan thusun na hi a kasialin khasum ki be lap ding a hi manin mi tampi takin nop tom pi ma ding kichi hi a hi zongin tu lai tak na sep nei lo unemployment benefit anga pen milip million somni balbang omlai a hi manin to million somni te ading nop tom na bangma nga loading a chi zong om hi PPP akici small business te dong hu pan pi na paycheck protection program zong khatve ki vai hom lai khathei ding chi hi state tele sangin te ading fan tampi ki se lai ding chi zong gen hi to bana liability protection zong gwang hamtang ding chi hi liability protection pen US President Trump to Senate Majority Leader Mitch McConnell in alungul phadiak thulu khat hi a bang achi na hem chile gente na ansai khada hu thang pi te in kwan an never pai u in to ansai pan Covid-19 na nga kha a hi manin he lungkim lo hi to huwa hangin ansai te thu ki bol a hi manin saimin sia hi kele thu ki bol na hangin sum tampi liaw kha hi manin ansai hongge zo non lo ta hi adang gente na khada pa thang pin ata te sangwa kha hi amao om na ste kumpi in puna na om hang in sang ka khave ve ding chi thukhun bola hi manin atate sang aka sakul hi delo na pen atate in sang ka na pan Covid-19 puna na nga kha hi manin pa thang pi he a hi kele lungkim lo hi twa hi changa pa thang pi in atate sang ka na thunei te lawsuit file thu bol hi thu bola hi manin atate sang ka na thunei te thongkia hi kele sum tampi liaw khata hi Sewan tele zato sung na sem khempeuh zong china te kyang pan lawsuit to bo na tampi ki twa khato to ding hi hidan din mun te a lawsuit a kichi zum kong mang konga to bo na om chiang kumpi in sum tha le thukhun law to pan pi ding a sup na bai na om lo na ding hubit ding hi chi ngim na to liability protection chi ham phat na pen stimulus package sunga guang nuam a hi Congress pen mai kha August ni gyat pan kipan ka livilvel toranga kik lew ding u a gambai ki kupna bangma omlo ding a hi manin July som thum la khat ni ma te mi pi pan pina stimulus package kip sakzo na ding ki han cham ding hi chi in Senate Majority Makai Pu Mitch McConnell in gen hi twa hi manin ani vena sumtang hom khian na om kik zen le August khamasa sunga hi kele August khabe matete mi pi in nga kim khathei ding chi lamet na om hi mahanghem chi le akhat vena sumtang hom khiana tungtang a Congress pan March som ni le sagi ni kikipsak a akikip sak zo ni som le sagi achin ni April som langa ni in sumtang hom khiana IRS sum pipan kipan pa ohi ama salain bank account vai le in address vai lem lo na to sum anga pa thailo mi tampi oma tuina hi le IRS sum pi in mi pi te bank account number le in address te tampi kem khin nei khin a hi manin ama salai sang in manlang zo ding chi in kilamen hi mi pi pan pina stimulus package vai sum tang hom khiana stimulus check vai le kumpitune te thu swak sak te ahun zui in zren TV pan kong tang ko to ding u hi tu ka sung le mai ka sung pen American mi pi te nun tak zia aki khya sak zo khen san na tampi tak US kumpitune te kyang pan kizading a hi manin July kha pen alung lut hoi pen kha khat ong swak ding hi lungdam tu ni zren TV van thu tang ko na hi za ong ne hining Zren TV yong na ong ngai sak den ka zomi pi khempeuh tunga lungdam ma ing zomi te yom na chada ibyak pa sinong ken bichat ta hen mai kam ni lai ni chang kin ki ni ke kamin zo ba hi